na mundu urio akiheana wira uyu akiheana rutha rwa gwaka haha ngwiciria ni undu uraikarira thi muno tondu mungirwa marima maya ni ma pillars ya kwambatia ngorofa na ni stage irima riri ni ria ndunduri na eno ni stage ya ngari na space ino etigeti ni ya ukuwira ngari surely tondu twetikiria mundu ake nyumba ya ngorofa haha ri ngari icio ciguthie ku ndereba aguthie ku na andu stage ino maguthie ku hukazi na andu amena kioski guku maririaga ku onjoria marateta makiuga uyu ni uhahami wa indo cia muingi riu makienda aria maragwetanio na mwaka ucio kuerwo makinya make watho nitukona andu aria makorwo makihusika thiini wa stage ino maturorere uhoro wa wira uyu okorwo stage ino ni stage ikorwo e stage okorwo ni wakiura na uthi na mbere wa mundu na gwaka tumenye wega nigetha ithu tukimenye tuiga tumenyete turia mwena uriku mwonjoria ucio uri utanagwetwo ni aranjiriirie mwako wa nyumba ya ngorofa no maabitha a thirikari ya kaunti ya Laikipia maraingirira na guthararia mubango wake because this is a public utility nere kiwanja kia muingi tutingitikirio na hanini utuike mafiu mundu ari ukaga konio hagwa kaga kiwanja kia muingi MCA wa wodi gwa miti Irene Wacuka augite ni kiha kuona mwikuirwo ucio arambiriirie tabarire yo mugaru wa watho kuona ona wira ucio urarutagwo tuku ni oru muno tondu ngikoro ndeto icio irari genuine mundu ucio arakaga kou angirokire muthenya akwane na marwa kuma gwa county government of Laikipia oe plan ciake na maundu make mothe amarehe muthenya na arute wira muthenya mitugo teregitikirio guthii ugura mbere tutira rucio rwa ciana citu to stage yo ni tutuite tutagira wira ina andu ingi mategemea stage iyo na mundu ukoje rucini na hande mwako na nduma urakio na nduma turakwa ni ekirite pillars ni ngorofa ya batio hau uguo nturakumithika ku kiarangi iyo ni randi grab ni undu tutagitikira kuona augite ndegwitikiria andu kiumbe kuhahama indo cia muingi riu akienda uthuthuria baranginya utafanio niguo kumenya aria maheanite marwa ma gwitikiria mwako ucio uthie na mbere tondu mihuri iri ironekire riria kurakinyirwo muno ni kurarutirwo marwa mahure muhuri kuma gwa sub county kwa engineer na kwa town planning aria marahurite muhuri gutiri handu nie ndironekire Nutritional TV kuma tauni ya Nyahururu guku ni kaunti-ini ya Laikipia njitagwo Peter Mwangi. Ekireu tuthie ciegie ugima wa mwiri kuria uhuthiri wa kana athuthuria wonanitie ati mundu angimenyera kuria njugu mwiri wake ni ugiaga na hinya wa kuhurana na mirimo ya ngoro amu njugu ni cihotaga kuhurana na maguta mwiri-ini umuthi thi yothe irakungwira bata wa njugu nake mwandiki witu wa mohoro Karo Kenyugo Mwaura akahariria akakorwo araneirie na mutaalamu wa maria kana wa mirire na akahariria riboti ino egie bata wa kuria njugu. Njugu ni muthemba wa itunda riria rikoragwo riumbitwo ta maguta maria uthuthuria wonanitie ati mari na hinya wa kuhurana na mirimo ya ngoro, murimo wa cukari na kunyihia maguta maria mari mikiha-ini ya thakame. Njugu ni mithemba itiganite iria rimagwo thiini na nja wa bururi. Imwe cia iria ciuikaine muno na ciri uguni mwiri-ini ari almonds, cashew nuts, walnuts, gadamia gatagati-ini kaingi. Kuringana na Dorcas Olo uria ni mutaaramu wa mirire riria mutumia ari muritu, njugu ni imwe cia irio iria atagiriire kwaga thito-ini yake ya irio amu ni cimuteithagia kuongerera thakame mwiri-ini na kuhe mwana uria urakura thiini wake hinya wa marungo. Nasaidia mtoto kutengeneza zile mfupa zake, bones, strong bones, na pia bado inasaidia mama kumbuka mama akiwa mjamzito kila kitu anakuwa na low immunity. So akitumia hizi nuts itamsaidia kuboost immunity yake. Mama na mtoto pia bado inawasaidia kupata usingizi mzuri. Bado iko na omega 3 na omega 6 fatty acids. Na hizo ni aina ya madini zenye zinahitajika sana kwa mwili ya mama ama kwa mtoto. Nake mwana riria aciarwo oga iria ria nyina uria umenyerete kuria njugu, hinya uria uri thiini wacio ni uteithagia hakiri ciake gukura wega. Kwanza kabisa inasaidia kwa brain development, inafanya mtoto mara mingi anakuwa alert, anajua vitu mingi. Mtoto akitumia hizi nuts mapema inasaidia kabisa kuzuia allergy. Kwanza kabisa ile time yenye tunaanza complementary, to introduce complementary feeding, kama mama akiwa mjamzito alitumia hizi nuts
ama ile wakati ananyonyesha alizitumia, inasaidia sana huyu mtoto. Ile wakati utaenda kumintroduce kwa chakula mara ya kwanza, hatapata zile allergy na pia hatapata magonjwa zingine kama enzima. Nake mundurume akerikana angimenyera kuria gatagate ka njugu 5 na 10 o muthenya ni athondekaga hinya wake wa undurume. Inasaidia kuongeza nguvu ya kiume kwa wanaume juu hizo nuts they have natural vitamins and minerals. Iko na zile omega 3 na omega 6 fatty acids zenye ni selenium, magnesium na zinc, zenye ziko na madini za kuongeza nguvu za sperm counts. Ihinda-inĩ o rĩu Dorcas aratwĩra kũrĩ maguta marĩa makamagwo kuma kũrĩ njugu na mathondekaga maguta ma kwĩhaka marĩa mateithagia kunyorokia ngothi ya mũndũ. Unaona ile wakati wako wajawazito, you lose your skin, you can lose your skin color ama the skin type. So ukitumia nuts vizuri ina rejuvenate, inafanya inakuwa nyepesi na pia unakuwa na ngozi nyororo. Ona gukiri oguo mutaaramu uyu wa mirire arauga kuri mithemba ya njugu ta njugu karanga iria ciagiriire kurio na ithimi tondu no ciongerere urito wa mwiri. Ukitumia kitu kama groundnuts, ukikula mingi more than maybe 50 grams, unaweza anza kupata maybe unaweza add weight, ama unaweza anza kupata maybe unapata tu allergies ama boils kwa uso because of too much fats. Nuts na groundnuts they have difference. Nuts tumepunguza mafuta kiasi, so ziko na natural fat, but groundnuts iko intact, it has everything, all the fats in plenty. Rimwe andu magaga kuria njugu ni gukorwo matoi bata wacio mwiri-ini, nangi ni undu wa thogora wacio gukorwo uri iguru. Umuthi ari muthenya uria thĩ yothe yaragĩrĩria bata wa mundu kuria njugu, ataaramu a mirire marauga ati ici ni imwe cia irio iria utagĩrĩire kwaga thĩinĩ wa thitoo yaku ya irio ni undu wa ũguni uria njugu cirehagira mwiri. Ngiribotera Inoro TV, Getwo Karo, Kenyugo Mwaura. Nĩ ngatho nyingĩ mũno Karo, rĩu no tuge atĩ mũgĩ nĩ mũtare. Tũikĩrie coke kahinda gatarĩ kũnene. Orege twathi na mbere na kumunyita ogeni muno tugithie na mbere na ciĩgie uteti kuria mutongoria wa mung'ethanĩro Raila Odinga ni amenereirie thirikari ya President William Ruto akiuga ethiete na mbere na gukorwo igikuithia akenya murigo wa mogoti akauga uguo kumarituhiria miturire. Atongoria a Azimio maugite ni mekuregana na riboti ya kamiti ya miario ya uiguano agorwo ndikwarĩrĩria mutaratara ya kunyihia thogora wa muturire. Raila augite president ni anyitite bunge migwate na mawatho maria meriga kuhitukio mogima wa mwiri ni mekurituhiria akenya mirigo wa magoti ona makiria. Mwangi wa Maina ari na riboti o makiria. Akiaria hindi ya igongona ria kanitha kiharo-ini gia KBC tauni-ini ya Kajiado, mutongoria wa mung'ethanĩro Raila Odinga uria ukumagaritio ni atongoria kihiri oigite muturire uthiete na mbere na kurituhira Kenya kumana na magoti maria magathikitwo ni thirikari hamwe na kwambatira kwa thogora wa indo. Sasa uchumi yetu imeathirika, Wakenya wanalia kila mahali sababu ushuru inapandishwa kila siku. Gukiri uguo ngwatanĩro ya Azimio yugite ndikuiganira na riboti ya kamiti ya miario ya uiguano akorwo ndikwarĩrĩria mutaratara wa kuguithia thogora wa muturire riboti-ini yao ya muthia. Yale tunapeana uzito kama wanaazimio ni yenu ninyi wananchi, na kesho tuko kule Nakuru kufanya the final week. Tuko na wiki moja imebaki kumaliza hiyo kazi, and I want to assure you, as our leader will assure you today, without dealing with the issue of cost of living there will be no deal. Lakini hapa tunapoketi kule every single day, yale mambo ambayo wanatenda ni mambo ya madharau. Tuko kule tumeketi tunasema cost of living ni kuja chini, wanaongeza petroli bila report sahihi ya kupunguza gharama ya maisha. Hiyo haitakuwa ripoti yetu sisi wa Kenya. Ripoti
ripoti ya Wakenya ni ripoti ambayo itatokea kwamba bei ya bidhaa inashuka na Mkenya maisha yake imebadilika. Bila ya hiyo, mimi namuomba hiyo karatasi mkipewa mkatae kusaini. Mkisaini sisi hatuko na nyinyi. Raila oigete thirikari ni iriganĩirwo kana ĩkaremwo nĩ kũhingia ciĩranĩro iria President William Ruto erĩire ya Kenya, na no arathiĩ na mbere na kwĩranĩra ciĩranĩro makĩria. Watu walitoa ahadi mingi zaidi na bado wanatoa ahadi kila siku, lakini ahadi tupu ambayo haina maana yoyote hata kidogo. Raila ũrĩa nowe mũtongoria wa ngwatanĩro ya kĩũteti ya Azimio la Umoja ni amenereirie mawatho meru maria meriga kuhetukio ni bunge ya kĩbũrũri megiĩ ũgima wa mwĩrĩ, na thutha ũcio gwĩkĩrwo thaĩri ni president akiuga macũnĩirie gũkuithia Kenya mũrigo makĩria. Sisi tulikuwa na baba care kama wanaazimio, tulikuwa na baba care ambayo ilikuwa mpango tulikuwa tumeweka vizuri sana, vile watu wetu wangepata matibabu bila tatizo lolote. Na inafanyika katika nchi nyingine katika bara ya Afrika hii bila kutoza watu ushuru, bila hawa watu wanatoza watu ushuru. Gukiri uguo Raila arauga president ni anyitete bunge migwate kuonereka mituki kuhitukia mawatho maria president arenda. Wabunge hawa wanapata pesa lakini hakuna kazi wanafanya. Muswada inatoka kule Ikulu inakuja kwa bunge inapitishwa ndani ya saa moja peke yake. Unaambiwa ya kwamba hakuna saa ya kuongea. Hamwe na uguo Raila ni akomithĩtie ũmomori wa manyũmba ũrĩa ũratavanirio Mavoko kaunti-inĩ ya Machakos thutha wa igoti gwathana aikari mahamũrithio mũgũnda-inĩ wa kambuni ya ũthondeki wa thimiti ya EAPC. Watoto wanakaa pale hawana makao, mvua inanyeshewa, shule zinabomolewa na kuna watoto ambao wanakwenda kufanya mitihani na wako pale. Mahospitali, dispensaries wanabomolewa, makanisa zinabomolewa, nyumba ya Mungu. Na wewe ulisema wewe ni mtu wa Mungu. Atongoria Azimio maugite njira ingĩ nĩ ingĩrahũthĩkire kũnina gĩthagathago kĩrĩa kĩrarĩ ho handũ ha kũmomorera andũ cikaro ciao na kũmarikia hathara-inĩ makĩria. Ngiribotera Inooro TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Mwangi wa Maina. Tugithie na mbere, aheani a motungata ma ukui wa muingi na ngari cia matatu kuma sako ya GKKR Githurai kia 45 ni marurunganite makienda ugitiri ugacirithio barabara-ini ya Membli guthie Kahawa West. O ni thutha wa makanga gukorwo magitharikirwo ni nyanake iria marauga irakorwo imetereire kuria maraigaga kana gukuira athii ao. Mongereire ati ni gukoretwo na ngucanio gatagati kao na aria makuaga athii na tuktuk ni undu wa kwaga kuongerera marihi magari, undu uria ucungireirie athii gukorwo magicagura gukuo ni matatu amu ciena raithi. Jenga Hoabui no ina riboti makiria. Githurai gia 45 ni kuokuia matatu cia sako ya GKKR marurunganite makienda ugitiri ugacirithio barabara-ini ya Membli guthie Kahawa West. Makanga ma matatu ici makiuga he andu makoretwo makimeterera methaite na miti ya kumahura kuria maigaga kana gukuira athii barabara-ini iyo. Tunadhulumiwa, tunapigwa, hata wanatulalulia hadi manguo, hata kuna hebu waneni wametulalulia hadi manguo, wanatutafuta mapesa hadi huku, wakikushika hakuna pesa za gari unarudi nazo. Pata kuna watu hapo wamekungojea na miti kubwa. Ukisimama tu hivi abiria kabla washuke ushaekelewa fimbo. Juzi nilipoenda kufanya kazi yangu, mimi nilivamiwa na watu tunajua, hata bado wamesimama na marungu kando ya barabara, walinipiga hadi macho saidi ya right hata ionekani vizuri. Ugite ndugamano gatagati kao na atwarithia a tuktuk yumanite na ikinya ria ngari cia matatu kwaga kuongerera marihi ma tigiti. Nayo gang hiyo imejiunga pande hiyo na watu wa tuktuk wanapiga madereva na conductors na wanavuja gari mpaka vioo. Watu waliendelea kupigwa na kuendelea kupigwa zaidi kwa sababu hatukuelewa nia na madhumuni ni nini. Kuringana na atwarithia a tuktuk, ikinya ria matatu ria kwaga kuongerera tigiti ni rimatungitie hathara amu athii maracagura gukuo ni matatu. Morĩtie thirikari ya kaunti ya Kiambu yambike mitaratara ya kunina ngucanio icio niguo kugirĩrĩria nguraro na hathara makiria. Sasa mimi nahitaji haki yangu nipate, juu mimi kwangu mimi ndio breadwinner. Sasa siendi kazi,
juu siwezi lipisha gari nikiwa hivi. Watu wataona we ni jambazi, na mimi sikuwa hivyo. Sasa na hao watu wanafanya hivi pia washikwe, wapeleke mahakamani, washtakiwe na wafungwe. Girifotera Inoro TV, jitagwo Jenga Waboi.